Aura Speed 33H warna baru dah keluar, tapi warna lama still padu. Barang baik, kita review. Let's go! Ini dia geng, raket Victor Aura Speed 33H new color. Berat dia 4U 84 gram. Balancing dia slightly head heavy. Stiffnya dia medium flexible dan max tension boleh tarik sampai 31 pound. Frame isometrik sweet spot besar. Jenis ultra thin frame dan grommet ada 76 lubang. Ada teknologi high resilient graphite plus hardcore technology plus nano resin plus fiber reinforced system. Ketebalan shaft 6.8mm. Ada teknologi high resilient graphite plus nano resin. Memang banyak teknologi dekat raket ni. Wow! So, gabungan semua ni, raket ni sesuai untuk all around player yang suka control, main rally dan boleh membantu reflect lebih cepat, drive laju, susap, semua boleh geng. Sebenarnya teknologi sama, cuma warna je lain, tapi feeling mungkin ada kelainan sikit. Raket ni memang top sale dan senang nak pakai. Stok tak banyak geng. Siapa cepat, dia dapat. Nak saya racun barang baik, boleh terus tekan button follow geng.